بردوام بن تماشاوان بريز انها بريز اسماعيل رشيد اندامي كوميتي سياسي بارتي كتاب كردستاني سوريا جي تبلي بولتنا اركيد كما بيهتر سربي بابت جنگا شبكن بريز اسماعيل هبدا ما تباش به بريز اسماعيل يعني بردوام بونا پیدی لروجاوای کردستانی درباری بن چافکرون و رواندنا چالکوان روزنامه‌وان سیاستمداران کرد چش رو وجرتی کرد؟ سپاس اشتروش تماشخانه آخر و جزنا و دیروز براستی رژیم سیستم دیکتاتور یک به تایبەت گاوا دێن سەر دەسەلاتە پڕ دەترسن ڕۆژنەبەوانە ji rastiyê ditirsîn ji ber ew kimî li dora xwe ragihandinekê çê dikin divê li gor sîstema wan bi û ji wan her wiha peyedê jî ew jî yek ji wan kesê deselatê êgê bi zorê hatiye êgo ferd bûye ne diriya helbijartinê re yê ne diriya îrada milletê Kurd tê tune yê ji ber wiro çi beryarê êk tê stendin li gor dîvanê wê ne ev ne cara ewil û ne cara a dawiyê got peyedê rewşa a rojnamevana a çalikvana a siyasetmedara çi kesê êgê mixalîfê wê bin çav dike çi hinrê zindana de çi wan davê ji dervî sînora çi tuhmetê êk bi wan vedibe ev tiştekî normal e hemberî siyasatê îdara a wek peyedê êgo yek faalî dibîne ji ber ev rêveberiyê bi tirsê ji gotina a rastiyê divê gotina rastiyê dernekeve divê ew ragihandin ew rojnamevan êg li gor siyasatê wê û tewecehatê wê bêxuyakirin ji ber wiha ev rojnamevan Ezzedîn Mele Berzan Leyanî Mihemed Salih û berî wan Fuad İbrahim û Behzad Dorsin û Emîr Hamid û hevanan evana kesnî sivîl bûn kesnî ne çekdar bûn evana ne dizî kirine evana ne çûne ofîs şewitandinê evana ne çûne karê ew Birêz Reşîd yani ببردوامبونا وان جورين كرياران يعني تقوت نجارة يكي ونجارة داوية هم ولاتين سيفيل ويسوجو بيقونه تين قرتن تين رفاندن تين بنشافكرين سياسة مدار ام بيجن چالقوان روشنبير انها جيسي روجناموانين كرد يندن قرتن بريا حفتيك قرتن سر ماليوان نيفي شوي و اريشي ماليوان كرون او بنشافكرنا يعني ارمان جا پيدي جوان جورين كرياران چيه دخوازه چرا یکی بگینه چجوره پیلانه که بجید که لروجاوای کردستانی پیدت خوازه نامات بخورتی بگینه ملت کرد بگینه انجمن اجتماعی کردی دوید بن فشارا پیده دبه جبر ایرو انجمن اجتماعی کردی و دیرولکه دناف جواکا ناف دولتی ده و دخوازه چه دنگ ایگ روزنامه‌وانا درکوش کسی سیاسی درکوی دوی او دنگانا ومرج چما جبر اف دسهلات وقت پیده اف پرد ترسن جگوتنا راستیه روزنامه‌وانا پرد ترسن بر روزنامه‌وان او گوتنا راستیه و درست جبر دگین خلکه لمخابن چخواسی اوان فشارانا بکن او نگین ارمانج خوی داوی برا بینن بیرا خو رژیم اسد و رژیم دیکتاتور چخواسی روزنامه‌وان و خلق و کرن زندان لبسر نکد بین بیراق و قیصر او کسی روزنامه‌وان ایگو کاری بو دبن زندان اسد کاری و 55,000 ونه بگاندا ناف جواکا ناف دولتی و ایرو رژیم اسد ضریبا و آقورتی داتینن مخابن اف سیستمانا وقت پیده de Sude nagire civan tecaribê anzîmê êgê çixwasî zilm û zor dikirin û çixwasî zindan pir dikirin û çixwasî xel dikirin û kesê mixalif lê dawî ser neketin lê wek ev namana bi rastî namenî pir xerabin gerek bêguman te behsa siyaseta peyedê kir تبزلاليت تأخذي تقول جدما كو نافشين كرديج رجيم أسد ورقرتيا وحتى نها بتفاجوري بن بيكرنان در حق ولاتيون كرد
لسرانسری روجاوای کردستانی رادبه انجام دیده بنارینا تا اف سیاستا کو پیاده لروجاوای کردستانی دمشینه لسر خلکن روجاوای کردستانی دمشینه باندورا که لکردن روجاوای کردستانی پومانه دیکه او باندورا کو لکردان کریه چیه لگوری نارینا تا حتی چراده که زیان گهاندیا ولاتین کرد و گهاندیا دوزا کردی بگشتی اف دسلاتا ایرو هاتی دانی براستی پر زیان گیان دی ملت کرد هندری سوری ایرو سیر به خلک ما ایرو پنابرن سیر به خلک ما ایرو دبن مترسیک مزنده ایرو دواره جیانا روزانه ده پر خرابه ایرو وقت که ده که نه آب هیه نه کهرباء هیه نه جیان تبعی جیان تنه ایرو دست وان گرتنا و وان کریارا کردنه و جغینی ویجی براستی وقت نرینک دا هات خویا کرن خلک سوری رج خلک جهان ر انه اف سیستم اف اداره بریا پیده قریبو سیستمک باش بقدمانش جمافه مخابن حتى انا تشتاق زياني برمزن ديان ملت كرد وتخدمت جواكا كردير نكريه جبر ولو يعني اتخوازن بدهم خويا كرن وقت جفان بيفانا داتينين بيفان لغور السياسات خداتينين ايرو برو وقت افراغ هاندن ايجل سر بيدي الجريداي وقرو ناهي وجغيني روجنا بافاني وي ايج وقت قدر كافيت بيجا انجمانا نشتماني كردي عميله استخبارات التركية قابا قد بجن بيشمرقي روش اب مرتزقن قابا او قوتني خراب وقت يجي السياسة مدار ورجمافاني اكسر آلية وان دقيق قالك اوانا ايرو ددوسا برزان لياني وعزدين بلا وهفالي ويدبا باش تفيكو انك سي هالجار داخواز دكاكو تبايا قرتين سياسيين جم بيدي ونهاجي اف رجمافان كوهاتنا بنشاف كرين ورنا سربس بردان هردم ابدا خوازاويه ونهاجي دينامين جودا يك اراسي شاندي ديفيد برانشتاين كريه شاندي امريكي جبودان وصندن الكردي وهمجي راسي مظلوم عبدي كريه لحتى نهاتو برسبك جهردو اليان نهاتيه جبوي سربس بردانا تبايا قرتيان جبو سربس بردانا چالقبان وروشن بيران بويستا چوارا كرن چار سريا بلز جبوي دانينا سينورا كي جوان كريارين پيديرا لروجاوای كردستاني چيه براستی انجمن انشتمانی کردی بجدیت سربان لكن جروجا اول بوقت اكبر خداي فان دان وستندنا بن برشتيا كانتور امريكي وسروك قصدي لي مخابن حتى انا تشني برشاف دبر فان دان وستندنا نهات كجبر ولو انجمان انشتماني كردي دنا مشاندن سروك قصدي امريكي انه دفي افكاريار بسكنن افكاريار بيدي واف ممارسات وي جنسكنن براستي بري فان دان وستندنا دقيه جيكي وي خراب وي بسكن جبر انجمانا نجتماني كردي ونحطا داوي اف دان وستندن وفكريبن دفي سقفك زمني جرهبه ودفي افكاريار بسكنن براستي افكاريانا ابي انا سر عديد بن ابانا دجي بردوان بونا دان وستندناي واز دبيجم حتى انا سروكي قصدي نامه ونقراندي وافجي جي مخابنيه واب خويا كرن وك انجمانا نشماني كردي ازبيم والسفيا بسكن او كسي اجبويه جرانتور مخابن حتى انا او رولا جرانتوريه ديفان دان وستندنا نكريه و افدان وستندني استمراريه وان اگر سينورك جاكريار وبنبيكرين بيديره نوي دانين دوي دميدا ودان وستندنيا جي باندورك خراب لدان وستندنا بك اگر ام بحث روجاوای كردستاني بگشتي بكن اگر روشو ها بمينه وبيدي لسر سياسته خو بمينه و في سياسته بمشينه وبدكريار خود بردوام به بري روجاوای كردستاني برفچ اقاركه وي بچ دوي دميدا براستي وبر بروشك بر خراب هرج بربري امناز لكن نتيجه بربان كريارانا بربان سياسات ايك الي افريكو غريسبيچو سريكانيچو ايرو مترسيهين هي ايرو توافقات وبازار الدولة دبن
چنا بین روسا دبه و امریکا نده و ترکا دبه اد بیجم که افدان استندن دوی داویا و دوی زلالیک جه به خویا کن کابره مکوبه و اف بهتر استمراری و نه استمراری گریدای براستی شاندا آدان استندن یا انجمن انجمنی کردی اد بیجم و بخورتی سر مسئله بس. بله زور سپاس جبوی اندامی کمیته اساسی پارتی یکیتی کردستانی سوریه برز اسماعیل رشید ایرات میوانی مبول سر ویم جاری زور سپاس بسر آمده بولده.